Riječna kornjača je jedna od ugroženijih vrsta životinja u Crnoj Gori koje se ne posvećuje nikakva pažnja, iako se nalazi na listi zaštićenih životinjskih vrsta u našoj zemlji. Ova vrsta je direktno pogođena urbanizacijom, isušivanjem vodenih površina, betoniranjem riječnih korita, neprečišćavanjem otpadnih voda i nepropisnim odlaganjem građevinskog i komunalnog otpada. Nevladina organizacija Crnogorsko društvo ekologa predstavilo je nedavno rezultate projekta Zaštita riječne kornjače u Crnoj Gori na okruglom stolu u Budvi. Sa nama je Vuk Iković iz Crnogorskog društva ekologa. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Šta je cilj ovog projekta? Pa cilj projekta je da se odredi rasprostranjenost vrste u Crnoj Gori i da se odredi stanje u kojem se nalazi populacija ove vrste na različitim lokacijama sa popisom svih faktora ugrožavanja. Sad ono što je veoma važno je da ste vi ponudili neke konkretne prijedloge kako se može zaštititi riječna kornjača. Jeste. Koji su to? Pa neki od tih predloga su da se izvrši urbanizacija i izgradnja stambenih poslovnih objekata u skladu sa prostornom dokumentacijom, to je s prostornom planskom dokumentacijom, da se normalno vrše odlaganje građevinskog i komunalnog otpada u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom i da se vrši prečišćavanje otpadnih voda gdje konkretno kad je riječ u pitanju, kad je riječ o riječna kornjača, tu je glavni problem otpadne vode, otpadne komunalne vode. Gdje je najviše ugrožen opstanak? Najviše je ugrožen u samoj zoni urbanizacije, znači gdje su riječni tokovi i ostali vodeni tokovi, vodene površine pogođene velikom intenzivnom izgradnjom kako stambenih, tako i poslovnih objekata. A urbanizacija je u punom jeku. Jeste, a o kornjačama niko ne brine. Pogotovo na primorju gdje je najveći stepen razvoja turizma u Crnoj Gori. Dobro, na kojim lokalitetima je evidentirana riječna kornjača u našoj zemlji? Pa s obzirom da je to mediteranska vrsta i dijelom submediteranska, ona je najviše evidentirana na pojasu od Herceg Novog do Ucinje i u svakoj od tih opština ona je evidentirana na jednom do dva lokaliteta. Rezultati projekta su predstavljeni nadležnim ustanovama iz oblasti životne sredine, a okrugli sto na ovu temu otvorio je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić. Šta će se preduzeti po pitanju zaštite riječne kornjače? Pa šta će se preduzeti, to je dosta otvoreno pitanje i slijedi dosta aktivnosti po tom pitanju. Mi smo planirali da se u saradnji sa kolegama iz Hrvatske, Makedonije i Albanije, s obzirom da je ova vrsta na regionalnom nivou ugrožena, uradi jedan akcioni plan zaštite ove vrste i da se kod nas pokrene postupak donošenja menadžment plana upravljanja slatkovodnim mediteranskim staništima, jer su to staništa ove vrste, inače jedna od najugroženijih slatkovodnih staništa na evropskom nivou. Šta nam možete reći o riječnoj kornjači? Kakva je to vrsta? Kako da se ponašamo kada je primijetimo? Kako da budemo bolji mi, obični smrtnici, koji ne gradimo zgrade i koji, možemo samo da naiđemo na njih, a da im, na neki način pomognemo? Kako da i mi pomognemo u tom vašem projektu? I zbog čega je ona tako važna? Da. Ona je važna iz razloga što je prilično osjetljiva vrsta na niz različitih aktivnosti koje su aktualne danas u Crnoj Gori, pogotovo na primorju, kao što se tiče zauzimanje njenih staništa, isušivanje vodenih površina, stepen zagađenosti tih površina i generalno uopšte zauzimanje, smanjenje svih vodenih staništa na našem primorju. Ono što možemo preduzeti jeste da se prije svega poštuju planska dokumenta, da se različite vrste otpada odlažu na propisnim lokacijama, jer često na velikom broju lokaliteta koje smo obišli smo naišli da je upravo građevinski otpad ili zajedno građevinski i komunalni otpad. Građevinski i komunalni otpad su ti koji pokrivaju mjesta
i stanište same vrste i samim tim istjeravaju i smenjuju površinu areal rasprostiranja i zauzimaju mjesto gdje se ona hrani, polaže jaja i vrši ostale svoje životne aktivnosti. Dobro, vi ste u cilju zaštite riječne kornjače napravili i ovako lijepe flajere, informator kratki o riječnoj kornjači. Kome sve namjeravate da ga podijelite? Flajer je već jednim dijelom podijeljen, a u nastavku projekta, odnosno tokom ove i naredne godine, odvijat će se predavanja u prije svega osnovnim školama, gdje će se podijeliti učenicima, a u nastavku projekta u radu sa mjesnim zajednicama na lokalitetima gdje se rasprostira i gdje se nalazi ova vrsta, bit će podijeljen lokalnom stanovništvu. Prije par dana smo odradili predavanje na Prirodno-matematičkom fakultetu Osijek za biologiju, gdje smo prezentovali projekat i objasnili dijelom ekologiju riječne kornjače studentima. Vi su bili iznenađeni kada su čuli da je ugrožena? Pa dijelom jesu. Jer to je vrsta koja se nalazi na listi zaštićenih životinjskih vrsta u Crnoj Gori i malo joj se posvećuje pažnja, odnosno uopšte se ne zna koji je stepen njene ugroženosti i zašto je ugrožena i kako ne staju njena staništa. Sada ćemo vjerovatno i više voditi računa o toj vrsti. Ja se nadam da ćemo uspostaviti bolju saradnju i da će se nadležne ustanove odazvati i prepoznati ovaj problem, te uslijedit će različite aktivnosti po rješavanju ovog problema. Dobro, mi smo tu da vas podržimo svakako. Hvala.